الزوج لوني سيبورتو لا جاسكا عندها مثلا ضربات عمر ندونيث اسنتر باساكيا كوما نوز ابيتود اد نهضر في لاكتواليتي لا جاسكا دي تزوار اد نمسلايا في لي جوار يروحنا لسي ار ال بار لا سويت اد نمسلايا في الكا كروم اد نوغالا في لا فاموز اوديت هاي نوت في غارا اد نفكي لي زانفورماسيون اي بي نكفو اد نمسلايا في لا سيناتور دو جوار افريكاني سانوغو سورتو نولي نوفو رول كي دو بالقايد مالغري لو روتور دو هيريشان. قبل نكمل l'enregistrement مثلا comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne لايكات la vidéo كي نصوت tous les amoureux du club بلا ما طلع فلاونيت مثلا انك شمتك شو جينا هاك انتظرام يوسني كيوكي دان يزرو ولا في pas mal de joueurs qui déposent un CRL parmi eux il y a حراق يديبوزي على CRL يتلس 5 وقورن ني يتاع 308 مليون 5 وقورنا سي ار ال 1 مليار 500 1 مليار و500 دونك ايش بونارثي دي خمار دان كومونيكي خمنا ان انترفيو مسلاي دون بيتيت فيديو لي زارتيست كنا يخدم لي فيديو يمسلاي دينيك فوالا وغالور باسكو زرا لو بريزيدون دونك نتا البريزيدون كو يخدم ماشي وكذا لي كلوب صافي دير كون سي ان نوفو بريزيدون يدير روحو صافي دير حركه دير روح بونارثي دي فوالا يمسلاي مي بار كونت وثنولا راه يونطريني يقارن داين يغالد يجبد الدوسيي ناس سي سي ار ال الحقيقه على كل حال يدوموندي دري منيس يفان داي ست بيان سور هادي دوموندي 308 مليون اش بدا ربان دانا كل ولا شنداتني زاد ولا شندايا مونطون باراي مازال سون كور ان كونطرا لا ديريكسيون كي تسوغن ولا شي دريمن مي بار كونت في مارين كيم كي قلنا وكيم كي قلنا حراق اثن فوالا حراق يخدم دين فيديو بارطاجينا ختيد اثني يغال تحرق مي بار كونتر لي زونطرينمون ولا راه يتونطرينا من تا من لي زوطر جوار نوال دارنا نهضر في مواقع meilleur joueur du mois c'est pour ne pas dire le meilleur attaquant la GSK il a fait une saison vraiment formidable il est à féliciter. Et peut-être il a demandé aussi une valorisation de salaire parce que مثلا يونا محرق يتاع 300 et quelques نتا peut-être يتاع 70 80 100 مليون دونك نتا يميريت ديتو خلاص اكثر كنت زرم دنوغال كان جات دنسفكرات مثلا يونا مدوخاي كثن 369 مليون دايره ثاني ديسباري كون يكون زران دايلا دونك نتا دنوغال بار لي بروشين فيديو فلاس بور كال رازون ديغال راه كنت زرام يتسالس واحد تفاوقورني لا جيسكا اسما كان ديكلاري يخدم ديال ستاتوني ناس اتاس يدي غدينا نو سي با فري سي با سون كونت ماشي نتا ثورا ثاني فايتي اينانيا ثاني ديبوزي دونك مواقع بور لو مومون ثاني ديال الفلو واكي قرا ثاني استنيا ديال العراق واكي قرا استنيا دونك موا جو كروا ريان دي تو مي لا فيريتي دا شوت يونا بيك مثلا باسكو ماليش هاد مسلاي في لي جوار مي لقد نهضر في البريباراتور فيزيك في سيفاك سوداي il a fait un énorme travail de la préparation physique les joueurs الكل mais je comprends pas comment ça se fait il a réussi هذه قلنا حراق 5 وقورن 1 مليار 500 ils arrivent pas ادخلصن سيفاك سوداي تاع 10 مليون بار موا 10 مليون 14 mois ياكي 140 مليون إزمير سيفك 140 مليون هذه فرا بروبليم من السيفاكس 140 مليون 14 mois يتو خلاص 10 مليون تاع يوغور امكي اسكو ذا الفاطر وكاين ماشي ذا الفاطر لان لي زانفورماسيون ديال حقاني كاينين ميم دوما il va déposer à la فافا خاطر لا فيديو باش نخدمها ثورا قلا اوني ل 6 مي دوما ل 7 سمانه كي اون تولي كا ديبوزي à la فافا كنت زعما ماسك ديال لي زيليكسيون او نيفو دو لا فاف دونك ابري la nouvelle composante de la fédération ils vont faire nécessaire الدوسي سوان ثان ديال ليتيج دونك كومون سا سفي يون 140 مليون 14 شهر يتو خلص راه سي با نورمال يتمثل 2020 8 وقورن 2021 7 وقورن دونك الفاطل je trouve que c'est inadmissible alors qu'il touchait pas vraiment un salaire faramineux donc او يفان يونا ملكا سيفاكس il va être réglé vite fait دنوغال فوالا باسكو تمسلاي لي نوفيل ريكوري كينسن بونا دوك لي جوار مي كاينين انا فاش هضر ساكين هضر في كروم لا سيزون باسي هايث مثلا بور ريفريشير ان بتي بو لا ميموار il supporteur كين 2022 يقارن كروم سي با ان جوار
إلا قد زرم مثلا لا سيزون 2020-2021 ما كنت بارتيسيبي à la GSK en Coupe d'Afrique كيروم يفيغوري parmi les meilleurs latéral droit en Afrique. Est-ce que oui, si كان ستاتيو كي هو ركز كي il mérite pas. Est-ce qu'il le mérite pas? Est-ce que le piston aussi نرى بالون ذري نوفو كاين وكذا كيكسان لي باج كاين العاصمه كلها ناو كذا كي هذا وانا كيكتو درت لصحاب لي زوبورتونيست دو كلوب كلها خاطر نزرا تصل لي باج تو خلصت كلي باش كنا نخدم لا بوبليسيتي وني كتخدم مع كيروم غراتويتومون كل ما نخدم ماده نتمسلاي نقرا تيدات اوني با لا بور يونا ذي ياخذ غير خلص باش كنا نهضر فلاس نو 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 كوني نقرا تيدات سو جوار مارجيناليزي اون زرا ميم با ندايدا déjà la saison passée يروح سي الستاتيو africain meilleur joueur meilleur latéral droit au niveau CAF يوال داير avec le U21 ثوري ديسباري لا même pas repris avec l'équipe actuelle. Est-ce que فغنات براتين فغنات كان عندنا نظام c'est quoi le problème ça veut dire لي ودي ديال ريكروتير كل يوم لا ديريكسيون يا دان الا قات نكس لا سي كوا لا سوليسيون سي كوا الحل. Donc, je trouve, moi je suis solidaire que maintenant à Kéroum, je suis solidaire que maintenant Oudé ou que les joueurs, que les gens ils soient vraiment avec l'ancienne, la nouvelle direction, hein, mais pour le moment, il y a la direction actuelle parce que mécanique de ça, on assume le passif et l'actif. Donc maintenant, on ne va pas parler de l'ancienne direction, on va parler de la nouvelle direction parce que c'est elle qui a pris les rênes du club. Asmi Dusan Yerichen, à la fin de saison, tous les joueurs vont être payés, tous les joueurs vont être des grands joueurs. حمانا وذا دنينا راح يبغى un joueur de U19 c'est la Lazio de Rome et pour des joueurs là ça fait des années qu'il a 10 matchs de saison complète mais bon bref c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc Denoal voilà le pour moi il est préoccupant. Donc tout le monde il va être solidaire avec des joueurs pareils marginalisés alors que il y a un مسكين de miste famille touré à il fait même pas de bruit. Et de zmed مسلي دانا في كان سيدي صالح même سيدي صالح مسكين ça se voit il là ou il est c'est parce que de miste famille تستحيون. Donc les joueurs qui reculent la direction qui ترزاثن point des joueurs avec des salaires faramineux بعد la fin de saison لا ترون ولا شي دريمن c'est pas normal. أكون طويل ريت مثلا فيديو كنت سي مورارا الدغالا في السوجي important aussi l'audit خاطر هذا كي يدير l'audit كي في كاطاس لي انفورماسيون ساكي الحق تد أكن شفهم شالا سميت خمم لا دانيير كونفيرونس دو بريس ينك دون 5 جور ادن في l'audit الحقد يزل ووالي الحا ونزرارا اننا شالا اللي تاخر كوز دو l'audit point d'interrogation زرارا on se pose des questions est-ce que réellement il démissionnait il تاخر à cause de ça نزرا بلي كي تاخر نزرا شو لي raison mais يزل ووال comme quoi انت يبغى في l'audit et que l'un d'autres personnes peut-être ne sont pas vraiment d'accord. Pour quelle raison cet audit est qu'il y a? Si le mois de septembre, elle est déclarée dans une conférence de presse qu'on peut obligé de se faire de l'audit qui est ça va être chez nous, nous sert le haq. Pour quelle raison on traîne et que même les supporters de la GSK ils sont en train de douter et se posent des questions. Achimi l'audit qui doit être fait. L'audit fait chez la DHCO, donc ça se voit que la direction ici c'est une direction des réseaux sociaux, c'est une direction des mensonges. On ne les accuse pas autant que personne, mais autant que gestionnaire, surtout ils disent la parole, c'est pas normal ce qui se passe au sein de la GSK. خمار l'audit qui c'est 2018 mais on demande aussi l'audit qui l'audit mais c'est 2018 خاص انو قيمته مليح l'audit qui merci ثم c'est 2010 à ce jour اكن تصل شو على الديفان au sein de la GSK les vérités les supporters de la GSK لا غتزرن يقول قران سكي ديف ثورا في les supporters de la GSK il y a beaucoup de mensonges au sein de cette direction ولا شي دريمن l'audit قاد فا les joueurs يتوخصن بلوس 300 مليون سنقال نرواح يونم سي فاكس دنو على اور 140 مليون ولاش donc il y a beaucoup de mensonges l'audit كاينين فغاد فا donc on demande à ce que cet audit ait fait dans les jours à venir et surtout Inch'Allah on va régler ce problème financier باش كنا انا régler le problème au niveau CRL باش participer à la Coupe d'Afrique كان زرا من 11 كان participer ثم l'urgence تينا
il a كتزرى من الكونت دو كلوب يبلوكي ومازال يتونديتي وزارا لي جوار كاينين لا تتساوناش كرايلمون سينيين وسطنيا لا مي ثا كاينين بار لا سويت ادن في دي انفورماسيون سما راه الحقت دي انفورماسيون سور مي بور لو مومون اون فا با بارلي جوست دون لو فيد دونك نكوني سي سوبورتور لا جاسكا ودي حملنا لي كلوب هاكي اون دوموند ا سو كو ادفا سيت اوديت ادفا لوديت كاينين باش كنا نولي سكي سو باس سكي سي فريمون باسي او سان دو كلوب et ben que les vrais supporters maintenant ils vont prendre ils vont prendre position est-ce que réellement la direction est point d'interrogation في الدرني بوينت مثلا هاد المسألة هي السكينة كانت صرام فاروق بالقايد الماناجير لا جي اس كا الجوار ديال سان افريكان ساكين نتي ستنيان فوالا ديك تاكو غودوز دينار خربش برك مي بون هو ريستي بروفيسيونيل باسكو كوني اون فا با يوتيليزي سو لونغاج دونك الناس ما كانولاش يريشان سا سو كومبرون ثاني فوالا يسد وكيش جوست باش يسرد قادم يسوي سا يدير ماشي بنادم يتستحي ماناجير كاين يتستحي راه il est prêt à tout pour son poste pour sauver sa peau parce que les arabes ces jours sont comptés donc d'ici 15 jours beaucoup de changements à des droits au sein du club mais كاين يتفانيت شو على ما كان بالقايد سي نوفو بروتيجي دو يريشان ولاش فينا يتسكيل باسكو كنت زرا مشى على ديسباري اون توليكا يحاول كونكو ديميسيوني داغون الا سميتو راه بوزناد باراي دونك يا با دو ديريكتور جينيرال يا با دي جي يا با سكرتير جينيرال يقرد بالقايد ننديوغالد ازواو الى اسيستي مام دي ثلاث مالي زونطرينمون مي بار كونتو استخدمنا اون فيديو درتي تسفهنا من تاع ايت مولود دي زيتي بريزون مي وتسكنرا باسكو يا اون تونسيون et que ça n'a qu'un beaucoup de choses à dédrone au sein du club تصل حوايج à dédrone mais quand زرا dans la fameuse signature qui de Sanogo quand زرا من كونيا دي الشامبيونات on a le droit à 2 licences africaines on a le droit à faire jouer 2 joueurs africains donc entre Sanogo et Ouattara donc Doumbia il est partant donc Doumbia que ça fait longtemps que j'ai pas de problème avec l'entraîneur et que j'ai un problème avec la direction il a déclaré je fais la vidéo on te partager sur ma page même sur ma chaîne YouTube j'ai fait l'interview Mohamed Hayat Arbi notre ami Mohamed Hayat Arbi sur la chaîne 2 on a déclaré Doumbia comme quoi il a un problème avec cette direction donc Doumbia il est partant mais il va partir comment est-ce qu'il va partir en prêt هذه هو لا ليتر دو ليبراسيون دونك كي دي هذه هو لا ليتر دو ليبراسيون جيسبير تشغلنا لي ماغوينيا الفونكسيونمون لي زاني بريسيدونت كي تحكي بالعمري انك تروح هذا تسدوا 500 مليون باش تصاوب لا ليتر دو ليبراسيون هناك نو خاطر زعما بغانا سامبوزين صافي لونطون يدوم بيا بغانا سامبوزين تزنزن باش كنا داوني دري منيس وشو رقف لندان شويه mais Doumbia il a pas accepté les propositions il déposé un dossier c'est CRL donc le dossier qu'il CRL tout là ils vont se terminer quand j'ai un quart de la saison passée ثاني ديال تصلي joueurs يروحون tout le monde il faut critiquer l'ancienne direction mais pourquoi maintenant personne n'est resté bouche bée par rapport à ce qui se passe à la GSK pourquoi personne ne dit nada que monsieur Richen petite nature il démissionne du jour au lendemain dès que توحر الشيطوح كان فلاس هذه démissionner يعني c'est une question de temps نعطي داودا نعطي 15 يوم jusqu'au 20 هذه démissionner c'est une question de temps parce que jamais 203 يفد ديمانيس واحد اللي يتقازم يفد ديمانيس il est seul face à cette crise qui est à la GSK on va réfléchir un petit peu les mémoires qui ربط مثلا يوم زالت soutenir la direction il était honnête la direction la GSK pardon elle va droit au mur كاينوت كي خرف لي سيبورتور دو لا جيسك او موان حتى الى اسومي يناد دونك فالزرا شو لي غارونتي يكسا باش كي يوالد او كلوب باسكو يوالد انا جوست فوالا لو طون دو بريباري باسكو سون en train de préparer quelqu'un d'autre à être dans la direction de la GSK
كيلحقوا هو لان دون بو دو طون تاع حوايج هادي فانن و لا بيرسون ني بروبوزي ناس دي زاكسيون il a refusé mais avec le temps تاع beaucoup de choses at faute les supporters de la GSK ils vont être au courant de tout يتصور الحال un club comme la GSK il est géré par les pages internet alors que l'ancienne direction c'est un cool c'est le micro vers Inès déjà je salue par le passage monsieur Clary Khadimi Khaddam c'était professionnel c'était le seul média de la GSK il y a un quotidien c'est le média la GSK le quotidien sportif il a staraf stromit ni communiquer toutes les informations du club la page de la GSK elle est gérée d'une manière anarchique à des heures tardives à 1h minuit du matin minuit à 1h du matin tu crois que se partager des informations sur le club وكذا وسند كرا لي ماناجر وتولى كاين ان ماناجر كاين كيقال كاين ياريشان سي الميور entraîneur c'est le meilleur président avec qui j'ai travaillé bien sûr c'est le meilleur président avec qui tu travailles parce que هنا تتعود لي جوار شنو يكون عندي تبريزونتي شكون اللي تفوتني كيتس فازر الماناجر جينيرال كاين بالقايد سي كوا سون رول اسكو لي ريكروتمون كي تسيتني دي خدمه سي كوا سون رول اكزاكتومون son nouveau rôle au sein de la GSK. Est-ce qu'il est passé de statut de manager en directeur général? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de le préparer en tant que directeur général. Mais il est démissionné chez Halal, chez Belkaïd, il ne faut pas être étonné, mais il est promu en tant que DG. Le secrétaire général a un certain niveau d'études parce qu'il a communiqué avec le choix. Mais autant que peut-être DG, j'aimerais qu'il se camoufle le secrétaire général, ça il dit que tu veux coucher. Donc مثلا تيك هذيك اللي رياليتي ذيك لا تفر لا ديريكسيون تيك هذيك لي فيريتي دو كلوب ماشي دايرين نتقارن سور لي ريزو سوسيو انا لا تخدم الجينيريك رانا الكلوب لا جي اس كا ما كان زعما ما دارني ميوزيك امريكان غاشو وركو تقارنا لي فيريتي كوم كوا نسا جوسكو 11 de communiquer, ils vont rassurer les supporters de la GSK, ne vous inquiétez pas, on va participer en Ligue des Champions d'Afrique. Inch'Allah, en tous les cas, on va participer. Mais c'est le choix, il y a un membre de la direction, il y a des personnes pour régler le problème au niveau du CRL, c'est les droits télé. C'est pas comme ça que ça se passe. On va pas régler les dettes sur les droits télé. L'année passée, l'année dernière, la CAF, l'année dernière, les droits télé, l'année dernière, Coupe de la Ligue. Mais cette année, on a joué que championnat. Donc, je ne sais pas, juste les droits télé. Donc là, le club, il va de pire en pire. En tous les cas, je peux dire, elle est pire que l'année 2017. Au moins l'année 2017, parce qu'il y a des personnes qui ont promis des choses. Le sauveur d'une société nationale. C'est la réalité. Il va donner encore d'autres vérités. En tous les cas, parlons de la GSK, par rapport de la situation de la GSK, on peut rester des jours et des jours et des heures à divulguer les informations. Mais je ne comprends pas qu'il y ait de nouveaux supporters en 2022, mais elle se tenir encore une direction pareille. Pourquoi? Ou de carner directement, écoutez, actuellement, la direction qui nous sait qu'on assume le passif et l'actif, maintenant ils ne vont pas se justifier sur l'ancienne direction. Assume. Même l'ancienne direction a mis de 7 ou fait des dettes, tu fais une pompe à essence plus de 50 millions et déclaré de l'avocat du club. Il a fait plus de 50 millions, l'un des joueurs est la seule. Les joueurs, je ne me rappelle pas des noms exactement, mais beaucoup de joueurs. Mais en tous les cas, au Sénégal, un petit, dans les jours à venir, je vais essayer de faire une petite vidéo dans ce sens. On a neuf qui est bien avant que pour que les supporters de la GSK ils vont faire la part des choses. C'est qu'il y a des vérités quoi مثلا. Donc on aime vraiment le club, on soutient le club et je suis pessimiste pour la participation en Ligue des Champions d'Afrique, sauf un cas miracle. Mais là, les actionnaires qui ont été في باش كاين هذوك الجيفنسن ندخل صن لي داتا كي سي ار ال خاطر لو طون بريس
لكن تزرم السكرتير جينيرال دو لا فاف مسيو دبيشي ادنا هو مسيو دبيشي ديكلاريز دينيك كوم كوا لو 30 جواني ادان لا جي اس كا le dossier n'a pas été validé contrairement à Saoura, contrairement à CRB, contrairement à l'USMA. Et la GSK, c'est le seul club actuellement qui ne va pas participer de la Ligue des Champions d'Afrique. Il y a le monde participer, ça va être une première au niveau Afrique, au niveau national, et surtout, même la GSK, elle va avoir des sanctions. Donc, une Kenya, c'est les actionnaires kenyans parce que ils laissent le club. خدم ثاني على l'augmentation du capital. Qu'est-ce que vous attendez à la GSK تبدا القا le capital social de la GSK est consommé à plus de 300%. Déjà, il était consommé à 200% quand le capital social de la GSK, 74 milliards, 180 millions. Le bilan 2020 est de 152 milliards, déjà, il est consommé à 200%, plus de 200%. Et que à la fin, le bilan 2021, ça va être entre 200 à 300 milliards de dettes. Donc le capital social de la GSK, elle va être consommé, je vais dire, aller à plus de 300 à 400%. Donc la GSK, donc je lance un appel à les actionnaires du club, et surtout en particulier, monsieur Itmouloud, faites-nous l'augmentation du capital. De l'argent frais, le club. réellement la GSK. On a des privilèges, si les actionnaires qui ont 30 millions, un peu partout en Afrique. On est fatigué de ça. Donc maintenant, on a besoin de l'argent frais et surtout, changement radical. Il y a beaucoup de têtes qui vont sauter, beaucoup de personnes, changement. Le manager général, oui, il faut le manager général parce que c'est quelqu'un qui a donné pour le club au Mazel Difk. Je راه دفع يونم ماراك ما من تسا كيف ثنا ديال السعر دفع يونم ماراك déjà c'est de la prestance c'est un bon joueur دفع يونم دوشر l'amara نشفاهم كي قال ديال لا GSK contrairement à ce manager qui a quitté le club خدمه وند بارطاجاو ديال لا باج نو فيسبوك امي اشو دينا حنا شي concernant بالقايده سمي فاسي لا GSK je le critique pas autant que personne. Mais c'est juste par rapport au club, on est des arrivistes, on connaît le club. Nous avons mis de dossier dans la GSK, nous avons mis de la GSK, autant que joueur tu as tout donné, mais par contre tu étais indiscipliné le temps, il y a beaucoup de choses, et puis à la fin, tu as tourné le dos, parce que 2005-2006, c'est là d'une campagne, et tu as tourné le dos, et tu as dans l'USMA. Pour des raisons familières, pour ne pas dire autre chose. Ou le fahem yfhem. Donc, voilà, tu as défendu les clubs, l'USMA, après tu as Stif, tu as le Mouloudia, après voilà. Mais Yonem Douchar Lamara, il a toujours refusé de jouer à un autre club que la GSK. Donc, après, c'est mon souhait de voir يونم دوشار يونم معرك يونم دكمل عبد السلام يونم دلمولود عبود vous trouvez ça normal اما سميتو راه وين تفن لا communication il connaît même pas l'histoire du club دلمولود عبود 470 ماتش ديال لا GSK هذيك ديني جاي دلمولود عبود يانا هذا سن دي زاريفيست كاينين دي سوبورتير كاين 2022 دوتن كيف parce qu'ils ont pas connu ce joueur. كاين يفهم ما دافع محيدين مفتاح اسمي يروح سي لا GSK ثلاث سبا اسمي يروح سي لا GSK يروح على باسكو الا يفدل لا GSK نو باسكو الوقت ثاني سي ان انترناسيونال مي يروح على سميتو الحناشي وتتكاث كاين كوم سكوب اسمي يروح على الحناشي رحنا ذي نيغوسيي باسكو الوقت ثاني تكسن 70 مليون واقيلا لا ميم با 70 مليون فغاني اوغمونطاسيون اي با حناشي الى ريفوزي Il a refusé de augmenter, il a dit juste 20 millions, alors qu'il y a recruté de l'autre normalement. Et puis il a dit un contrat de 220 millions. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique, c'est un international. Mais il a été poussé à la sortie.
C'est ça la vérité. Mais j'aurais aimé يبواس مفتاح تدناوي dans des vidéos نخدم l'interview à se poser quelques questions des raisons comment il est parti de la GSK. لكن نسلم direct صورس تسلم la vraie version. Donc un مفتاح كيني c'est un enfant du club durant la GSK. Moi je serais content. Donc هذا كي قلقان ديال la GSK. Donc je vais terminer avec ça. À Kanzaram de la dernière assemblée de CSA, monsieur Etumouloud a fait son appel. Il est inquiné, les joueurs, les anciens joueurs et tout, ils sont les bienvenus. Parce que Kanzaram de la composante de CSA actuellement, il a su, même au moment de Moulaïboud, il fait partie du CSA. L'un deux joueurs Nidon, mais je vais être sûr d'un autre nous qu'il exactement dit non. J'invite les anciens aussi d'autres joueurs à intégrer le CSA Kenya parce que nous devons récupérer aussi le CSA parce que le CSA c'est la clé de la GSK. Donc مثلا la vidéo Kenya, je vais la terminer là parce qu'elle est très longue. On dit parce que les mots ne suffisent pas pour récupérer le club. Maintenant il faut des actions concrètes. Mais des actions concrètes où ils font les anciens joueurs ni n'a décidé de commencer. Parce que le club انزل la GSK ni la GSK تسني في كان يسمون la GSK نتثي إثني جنت وسنن. Donc c'est à eux de faire le travail, de passer l'étape des réseaux sociaux, de se structurer et surtout de faire pression d'une manière pacifique à cette direction. اسمع كني توقتو 2015 2016 2017 ما كني تكسنا حنا شاتي رحم ربي خصنا نزيد ثلويث. دونك تورا قال قرا خدمن باراي نو تورا كاين لور سيلونس اكطوالمون سوا مذن سوا تسكن Et je vais terminer juste lui passer un petit coucou à Jamal Menad. Sinon Jamal Menad قام كان عندك يا الحال. Parce que la direction elle veut se servir juste de toi pour satisfaire les supporters parce que toi autant que joueur on n'a rien à dire. Autant que joueur moi je peux pas te critiquer autant que joueur tu as tout donné pour le club, tu as gagné اسميك انا كونيش فيها ميم زيت ما نقارن نتدرج جهاز جمال مناد في الشوط نهضر جمال مناد نهضر في جنب وجهت. دونك كان جمال مناد قيم ما دوغالين ديريكسيون فريمون يسحان ومن بعد ويفانا كي درنا فوز نكونوا سميتو ديال لا جي اس كا وكي يفانا كي سي ان اونترينور كي دافا ماشي نو طونك ماناجر كي دافا بتاتر طونك دي جي aussi ça me gêne pas mais pas avec cette direction qui touche de la GSK. J'espère qu'on مشيني مازالك الحراره دي كلوب مازالك الحمل de la GSK مازالك avant attirer des joueurs les supporters du club donc et qu'elle تحسوا نكون les supporters je crois et même je suis sûr. Maintenant peut-être je vais me tromper le temps le dira. J'espère que شي نتحسن شويه كان نتحسن كنا ثاني ونيت مثلا نجيكم ندير هنا تلويث جو تيرمين توجور سلا سيتاسيون كيز من هنا قراك سكوت مازال تروى الحلال اوريني غير لاصل هذا عمذا هذا نيغرت ثوذرين اوريني غير لاصل نجيكم ندير هنا تلويث على بروشين.